Видео астындағы ссылка менен өтіп регистрация басқычын басасыз, андан соң телефон менен регистрация болууну тандайсыз. Анткени бул эң оңой жолу. Баарын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль SMS болуп түшөт. Войти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Санжан? Ne oldu dostum? Ne oldu dostum? Ne oldu? Kızını taşlap kötü söyleyeyim. Ne adam? Abi ne kılay? Dostum koygun. Hem sana nasip kıl balıp sen bunday kılanın orduna başka taptağı. Oşonu baktırlık olu közü kuyup kap geçsin dostum. Dur erkek kişiyi gelişmek. Evet dur dostum. Ne otursun? Neyle otasın? Neyle otasın deyim? Ha? Ya tastan koyçu, azır özün ayттың ғой маған. Вообще қыздар жөнінде қайғырып отырсың, бірінші кетсе екінші келеді дедің ғой. Неdir şu? İlep adırsın, tur ordun ya. İlep adırsın. Dağım ne oldu? Жейти бар кыздарды сүйүп калган балдар бар да турабы. Анан алгыз меники болот, алгызды мен жигитинден тартып алам деп өзүңөрдү супергерой сезбегилечи. Уже алгызды ойлосоңор, алгыз өзүнүн жашоосун таңдап, ошол адам менен бактылуу болом деп, ошол адам менен сүйлөштү. Анан ал бала менен дагы, сен менен дагы сүйлөшсө, уже ал башка кыздардын катарына кошулуп калат. Например, бирөөсү запаста, бирөөсү капаста дегендейчи. Анан кыздар бар өзүнчө эле балдарды көрсө, он такой милый, я влюбилась, андай мындай, мен мындаймын, мен кичинекеймин, али чоңой элек, мен тамак жасаганды билбейм деп өзгөрүп каласыңар да, өз жизни дадил эле кылсыңар, ишке тың эле, просто өзгөрүп каласыңар. Анан бирөөнүн сүйгөнүнө надежда коюп атака кылбагыла, ал адам деле бактылуу болуп кетти. Билбейм. Досым, жақсы досым, абрикосым. Тынсыңбы? Тынч. Досым, арава. О, қыздар жақты қараба. Братандар бар екен, жаман қылады бізді. Досым, проблема, короче. Қандай? Сен 95-тер шақырады. Бір қату косяк кетірген ғой дейм. Қайда шақырады? Білмеді? Нелі? Короче, жақты. Атесі, атын көшке бісімен шығыда. Не косяк кетірдің елі? Это уже